哎呦我的妈！孤单，我太过思念，思绪哀愁万千，只羡鸳鸯不羡仙。雪花变一片，春天为红叶，融化了春天，不会永远。Oh no! No, 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 no. تحدي اللي ما يطيح صفقة صفقة. No, 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 no. C'est heavens. No, 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 no. Semakin lama, semakin kesal mendengar sound yang apa cerita coba cerita. Chen, cium. Udah. Paling. Wis. Paling. Wis. Paling lah. Wis. Jadi ternyata yang tidak bisa terkontrol ketika seseorang marah adalah ketika mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya untuk keluar. 喂，老板，我马上到火车站了，我还给你带了我们老家的特色2个大玉子。那好，好好。他说再看。Wow, babe, mau kemana? Mau ngamen lagi ya? Enak aja, saya mau ngepok. Ya sampai muncrat-muncrat, ngapa? Saya ini kalau nggak keluar negeri dikit panuan. Ya bagus deh, sebulan aja masa keluar negeri. Biar kulit. Nah, Memang. Satu, saya sayang ibu. Dua, saya sayang ayah. Tiga, ayah sayang janda. Oh my god. No, no. Hah? 哎呦我的妈！没见过你啊！
是不是，回家再说。你给我回来，回来！วัยรุ่นติ๊กตอกยาวไปยาวไป